Assalamu alaikum, hürmetli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün sentyabrның 15 Cumartesi günü. Siyasi mabus Oleg Sentsov Sakharov adına fikir serbestligi mukafatına teklif etildi. 125 kun açlıq tutkan Ukrayna rejissörünün namzetini Avropa parlamentinde Avropa Halk Firkasının fraksiyası gösterdi. Bunun hakkında Twitter işsimi ağında haber etili. Bu mukafat insan hakları ve serbestligini korçalagan insanlarga ve şahıslarga ya da cemaat teşkilatlarga berili. Mukafatның laureatları 1994 senesinden 1999 senesine kadar UAR prezidenti Nelson Mandela, BMT ve sınırsız muhbirler yani Reporteri без границ olgan edi. 121 kun açlıq tutkan Ukrayna siyasi mabusi Oleg Sentsov ölüm takdirinde öz icadına vasiyetname yazdı. Bunu Facebook sayfasında tatası Natalya Kaplan haber etti. Oleg tatasına yazgan mektubunda Rusya pishanesinden yakında çıkacağına endi inanmaganını yazdı. Aynı vakitte asla teslim olmamağa ve açlığını toxtatmamağa niyetinde olganını koştu. Sağlığı stabil yaramay aldı. Evvel olgan problemlerge da gipoksiya koşuldu. Uzuvlarında oksigen yetişmemezliği esasen yüreğinden ve miyinde devamlı baş aylanığı, bedeni, başı ve el ayakları uşuyor. Varşavada insan tehlikesizliği boyunca OBSE'nin halkara konferensiyası vaktinde Rusya'da kanunsuz surete tutulgan Oleg Sentsov'nun destegine sözsüz narazılık geçirildi. Faler Save Oleg Sentsov yazı ile futbolkalarda keldi. Ukrayna rejissörü ve diğer Kreml'nin siyasi mabuslerini azat etmege Amerika delegasyasının başı Michael Kazak da çağırdı. Elçi kaydetti ki Ukrayna'ya karşı Rusya tecavüzünün devamı Helsinki anlaşmanın bütün temellerine zıt geliyor. Birleşken Devletlerinin Devlet Departamenti Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal etilgen topraklarında saylavlarının geçirilivini takbih etti. Bu bildiruvni departamentinin resmi temsilcisi Heather Nauer yayınladı. Ayrıca bildiruvde Ukrayna'nın konstitusiyasında Rusya yaratkan cumhuriyetlerge yer olmağını kaydetili. Bu topraklarda Rusya'nın devam etken izaretini esapga alsa, handa saylavlarının keçirilmesi imkansızdır. Hem de o Minsk anlaşmaları çerçevesindeki Rusya'nın mecburiyetlerini kaba şeklinde boza. Sahte ameliyatlarını yapıp Rusya halkara kaidelerini korkmemesizlikке organını gösteri ve Ukrayna şarkında barışıqa intilovlarını boza. Birleşken Devletler evvelki gibi Ukrayna şarkında Rusya'ya çıkargan çatışmanın barışık şeklinde çözüvünün taraftarı. Bu hafta yakalangan Osman Bilalov'ның babasını sorgudan son yiberdiler. Bahçesarayda oğlusunun evinde kuvvetçiler tıntuv geçirdi. Reşat Bilalov'ны Kırım Birdemligi Birleşmesinin faaliyetinde iştirak etkeni ya da etmegeni hakkında sorguladılar. Bunun ile oğlusunun faaliyetini de meraklandılar. Начал спрашивать за это. Сейчас. Kim Kırım Birdemligi piketlerinin teşkil etti dep soradı. Siz iştirak ettiniz, men sizge videonu gösteririm. Bir kimse dep ayttım. Men komşuga bargan kibih bardım. Bir sözle aytkanda provokatsiyalı ama yumşak tarzda geçti. Pek basmadılar. Rusya kuvvetçileri sorgudan son Kırım Birdemligi'nin da iki faalini yiberdi. Onların suretleri çıkarıldı ve parmak izleri kaydetildi. Onlar tıntuv vaktında polis ve FSB'nin hareketlerini videoga çıkarganları sebebinden tutulgan edi. Aynı zamanda faaller alada sabah mescidke ketken Osman Bilalov'ның bağlanıp olamay o milletler ve dinler ara zidiye doğruganda qabatlana. Bunun hakkında UA TV'ge hukuk koruyucu Nazim Шейхмамбетов aytib berdi. Якобы ему инкриминируют. O Rusya Federasyasının 282 maddesi boyunca qabatlana. Bu milletler ara ve dinler ara ziddette doğruf. Bir hafta evvel aynı bu madde boyunca Marlen Mustafayev qabatlangan edi. Biraz evvel Yaltalı Ilana Mamedova'da. Bugün de Tahqiqat Komiteti Tatarlarga karşı 282 maddenin kullanıldığını eminlikle ayta bilemiz.
Жума акшамы күні Бахчисарайда Саба РТ полис хадимлері Амонве Русия гвардиясы Беляловның эванде тынтув кечірмеге башлады. Достларының сізлеріне көре Осман Сабақ мезжетке кетті, ама бараджақ еріне барып чықмады. Белялов сеяси мобюслер қоранталарының ичтимаиве турмуш проблемаларының чезілівінен оғрашайды. 2016 сенесі дерсіні рухсет берілмеген митингте иштирак еткені үшін 10 000 рубле пара жүремесіне жазаланған еді. Османның мектеп чағына етмеген үч баласы бар. Бұндан ғайры о ағасы Меметнің қорантасыны да бақа. Мемет Бахчисарайдaki Хизбут Тахрир давасының фигуранты. Оны эссассыз яқалап СИЗОда тұталар. Украинаның тыш ішлер нәзірлігі Қырым-татар фаалерінде япылған қанунсыз тынтувлеріні такбих етті. Идаренің спикері Марьяна Бетса бұның ақында Твиттер сейфиясында язды. Оның язғанларындан алынты Русия Федерациясына ишғал етілген Қырымда Қырым-татарларының девамлы ақ ұқуқлары бозылғанындан себеп наразылық білдіреміз. Русия халқара қайдаларына ве БМТ халқара махкемесінің емраны қаба шекілінде бозмақ девам етті. Украина тыш ішлер нәзірлігінің фикріне көре более әрекетлерінен ишғалжы Қырым-татар фаалерінің идариясыны ве иредесіні йоқ етмеге тырыша. Қырым тетаны заводында зарарлы химиеви ташлынтылар себебінден Украина Русияны месулетке желіп етмек үшін весиқалар азырлай. Бұның ақында UATV телеканалына ишғал территориялар солерінден Назираның бірінші муавені Юсуф Куркчи білдірді. Оның сөзлеріне көре техноген фелекеті заводта телекюсізлік қайдаларыне ләқайсызлық себебінден олды. Айны заманда ишғалжелер олғаны десені кезлемеге тырышты. Куркчының мәлуматына көре шымділік Украина қыта қысмына яқын олған районларда экологик вазиет қарардадыр. Ярын махсус комиссиятын бейлі жетін бейлерінің девамы ақында қарар алacak. Любые действия оккупационных властей. Ишғал акимиеті біздің ватандашларымызға ве мемлекетіміздің экологик вазиетіне зарар кетірген әрекетлері үшін месулиет чекеджеклер. Біз халқара аңлашмаларына көре біздің халқара ортақларымызға берілежек бұтын весиқаларыны избатларыны азырлаймыз. Урметлі серджелері бұда қықыға бұл сонки хаберіміз әдіді чо хаберлеріні сізлер UATV.ua сайтымызда оқой білесіңіз. UATV иле олыны сағылықне қалыңыз көрішкенде.